Okwiha omukwezi kwa mwenda omwaka oguhoire Honorable Onesimus Twinamasiko atwire nazo mukoti arikujunanwa omushango gw'okuteera kandi akahutaza enganzi y'ihanga Right Honorable Nabanja 217 by'okwa mushanju omwaka ogwahoire ahari NRM House omuri Kakomero. Okurugerwa abihandiko by'omushango ebyashomerwa omuramuzi omukoti ya Kibale ahi Onesimus yabandize okukozesezebwa. Onesimus akabanza kukwatwa kandi yasindikwa ahari rumanda omuchome Kibale baitu bwanyuma nukwekoti okumuhereza obwema. Martin Ainebyona owatebyasa and Company Advocates pleader wa Onesimus nagirangu batwire nibaza omukoti baitu hatariho abajurizi ba Kyababa. Omukushitama kwa koti ya Kakumiro erizoba Martin Ainebyona nukwe kushabangu omushango gubingwe kuba abajurizi ba Kyababa babuzire. The prosecution having failed to produce witnesses will invite the court to invoke its ruling of 29th, which was given the last adjournment, to have the matter dismissed. In any case, if the prosecution is ready and maybe the witnesses are available in the near future, they can have the matter reinstated. Omuramuzi wa koti ya Kakumiro Ato Franka autaichiriza ngu tumukwate ahari kamera zeito bwanyuma nuko kubinga omushango ogo. Kwa ibirabire na mwenda kote kahensha sharia jangu ngo muhando gwagura shembayo abajurize baburo omushango bagubinge reza kutwijera security no mujurize woliho na complainant prime minister yatariho sokoto omushango yashiramu yagubinga yajangu kwa rya bino kwe mu rugunya ninga bakateka betekatecire enake zakurataho bariyari na ka prostitution rya shwe go reinstating ningashe barenko kubagugaruza. Honorable Onesimus Twinamasiko kandi vice chairman wa NRM district ya Kakomero yasima koti ahabwo kubinga omushango ogo nagirangu omushango ogo gubeire ngwetororera hanshongaze by'obutegeki kandi no mu general election twasingira higuru munonga so mwena murareba ngo tukafusingira karuru kitu koronje so mwena kubinga omushango ogo kirole kangu tingine rubanje omubwire bwo kutera akaruru akahoire enganzi y'ihanga Right Honorable Robin Nabanja akarangirura kuyagarukana na Honorable Onesimus beitugwe omushango gubeire gukiri omukoti no kwisya eryanya kazoba. Icyo kubanza nkanta koshaga mukoti kurwo mwaka guhuire omushango gwa letwa kandi ntuyenda reportinga mukoti umubwire ntaratuma ntarosha kandi ndagirango koti yarebango cicire ogumushango gubaso kubingwa nikwembe a free man. Onesimus yagirangu hati omushango ogu obugwabingwa yaza kutebekana rero akorere abantu ba Bwangizi East okureba kangu batunga obuhereza burungi abantu batunga imihanda ebonire kandi kitunga amashanyarazi geyongere mu byaro amezi marungi kitunga amarwaliro kitunga amashomero kitunga ibyapa by'amataka turuge ha Center Landlord Titles tunge our own titles nikwe entungu kabasa kugenda misho muri Bugangezi. Omushango ogu gukaba gwatandikire kukozesezebwa omukoti ya Kibale bwanyuma Honorable Onesimus hamwe n'aba pleader be nikwe kushaba omuramuzi kandi omushango gukahindurwa gukeja omukoti ya Kakomero gasha kwa Onesimus tuli ahabwe omuri Kakomero ahabwa Tayari West.